Wih, Dol. Naon sih gandeng banget nyon kurang guna iki rabat. Ini panas poe lauk arau carongian mah euy saya di. Menang lauk mah teu. Karobo ge lauk ge lah harunya ngai. Parwasa meureun nya. Ari jelema mah tilok parwasa ya. Nai. Heuh. Sing can menang ge. Yang yo pana beak lauk parai bae. Mending parai mah gigir aing biawak. Sampai sia kadal. Woi, đây. Oi. Paling makan anh ya. Balik jai. Oi, Wih, kemenang bro. Tap. Siapa mau wadah lauk tuh? mawa sih jai mah jangan lauk aing doang. Pelit amat. Aku mawa sorangan. Balik kayak masih menang woi bro. Jadi semua jaga doang. Ini menang naon, Dol? Bayar. Aduh, sakit hatiku. Tolonglah. Tuh. Raja ada bayawak datang. Bayau kita mah. Gojila. Uci kayak jelema. Budak senon. Nanggon musuh Batman. Nanti ngapain? Padahal aku sih kenaon. Sai jelema. Itu mah kanoman. Ini yuk. Dek. Beganeng nya mancingna jai ge menang hiji tadi tidak jasa. Oh, percaya tuh menang hiji. Menang hiji. A few moments later. Lah lu sia anu ngangkat. Ya. Hai saha? Setan bebek. Setan bebek. Aing luar tuh lah. Ayo, ari aya setan bebek mah. Baliklah. Ya sia. Abot setan di dinya malah. Setan naon? Setan bebek. Gede. Sia. Bang, kenalan. Anjing. Barang ngolos. Nanti kak. Langsung enggak ketain sih. Itu cak. Sia. Doi, yang menang doi. Tim menang lauk. Mancing di jalan bes ya. Jangan lupa keren. Jangan lupa kliknya. Dan komennya di bawah. Bantu share videonya ya, bos.